Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu, tubahe ikaze mu makuru yacu. Ni amakuru agaruka ku ngingo z'ingenzi zitandukanye, ni amakuru yibanda ku mutekano ndetse na politike. Wowe rero udukurikira aho waba uherereye hose, tuguha ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Twihute mu makuru harimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, aho kuri ubu biri kuvuga ko hari akayabo k'amadolari Loni yaba irimo gushinja umutwe wa M23 ngo yinjije mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gace ka Rubaya. Mu yandi makuru kandi turababwira ko brigade idasanzwe ya MONUSCO, FBI, FIB cyangwa FIBU ubu ngo yaba ifite umukomanda mushyashya. Mu kanya mu makuru yacu ku buryo burambuye, reka tuyahere n'ubundi ku yarimo aravuga ko umutwe wa M23 ngo waba hari amadolari menshi waba warashoye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gace ka Rubaya. Nk'uko byatangajwe rero, intumwa yihariye y'umugaba mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Biti Keita, yashinje M23 kwinjiza amadolari 300,000 yakuye mu gucukura koruta mu gace ka Rubaya ho muri teritwari ya Masisi. Keita yabitangaje ku wa mbere ubwo yagezaga ijambo ku kanama k'umutekano ka Loni. Yavuze ko gushinga imizi k'umutwe wa M23 muri teritwari nka Masisi na Rucuru byatumye ishobora kugenzura byuzuye umusaruro wa koruta yaho mbere yo gushimangira ko imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahindutse abikorera bitwaje intwaro. Ubucuruzi buva mu gace ka Rubaya bugereranywa ko butanga ibirenga 15% by'umusaruro wa tatalam ku isi. Buha kandi uwo mutwe witwaje intwaro M23 nyine amadolari abarirwa mu bihumbi 300 miliyoni hafi 400 z'amafaranga y'u Rwanda mu kwezi. Ibi birahangayikishije cyane kandi ngo bigomba guhagarikwa. M23 yafashe Rubaya mu mpera ya Mata uyu mwaka nyuma y'imirwano ikaze ingabo za leta ya Kongo FARDC ubwo zahanganaga nyine n'izi ngabo. Aka gace rero gacukurwamo koruta ikoreshwa mu gukora ibikoresho bya elegitoronike nka telefone zigezweho ndetse na mudasobwa. Ntacyo M23 iravuga ku byaraye bivuzwe na madamu Biti Keita. Uyu mutwe w'icyakora ubwo wigaruriraga Rubaya, Lieutenant Colonel Wingoma uvugira igisirikare cyawo yavuze ko batahafashe ngo bagambiriye inyungu nyinshi iva mu bucukuzi bwa koruta n'andi mabuye y'agaciro yaho. Reka rero dusoreze amakuru n'ubundi ko yarimo aravugwa muri kano gace cyangwa se hano mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihe hasigaye amezi make ngo ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye ONU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buhagarike ibikorwa byabwo. Brigade idasanzwe ishinzwe gutabara FIBU cyangwa FIB yabonye umuyobozi mushya General Richard Chagonapanja wa muri Malawi. Ubutumwa bwa MONUSCO bumaze igihe kirekire kugeza ubu bwamaze kuva mu birindiro bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rw'ibyiciro bitatu byo gusoza ubu butumwa. Gufunga ibikorwa byayo muri Kivu y'Amajyepfo yitabiriwe na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa. Ku itariki 27 Nzeri, radiyo y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, radiyo Okapi, yatangaje ko
Shagonapanja yageze i Beni muri Kivu y'Amajyaruguru aho yasuzumye FIB cyangwa FIB, ingabo zonyine z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro zifite manda yo kugaba ibitero. Igizwe n'ingabo n'ibikoresho byaturutse mu bihugu bitatu byo muri SADC, Malawi, Afurika y'Epfo ndetse na Tanzania. Ibihugu n'ubundi mu mwaka ushize byemeye ko kohereza izindi ngabo mu butumwa bw'umuryango wa SADC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bufite manda biteganyijwe ko buzarangira mu mpera z'uyu mwaka. Mu ijambo rye nyuma yo gusuzuma ingabo agiye kuyobora, Shagonapanja yavuze ko hari imyiteguro iri gukorwa ku nzego zitandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye ngo yo gusenya umutwe wa ADF. Arabona kandi ko FIB ngo igira uruhare mu gukumira ubwisanzure bwo kugenda bwa ADF mu gace ka Beni ndetse no hanze yako, niba bishoboka ngo ndetse no kurinda abaturage b'abasivile kandi mu gihe kirekire kugeza ubwo ADF izaba itakiri ikibazo. Avuga kandi ko ibi bizagerwaho ku bufatanye bw'abarimo UPDF, igisirikare cya Uganda, FARDC n'igipolisi cya Congo PNC. Abaturage ba Kongo batuye mu gace kagari ka Beni nabo ngo babonwa nk'abafatanyabikorwa mu bikorwa byo kurwanya ADF kimwe na guverinoma ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Reka rero tubashimire mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubagezaho 5 kuri 5 kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Kuri wowe waba udukurikira aho waba uherereye hose, mu gihe waba utarakanda subscribe cyangwa sabone, aha ndavuga bitewe n'ururimi ukoresha, gukandaho maze ukazajya uba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, by'umwihariko twibanda ku makuru n'ibiganiro biba birimo biravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri wowe rero waba udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, ndagushimiye kandi komeza ugire ibihe byiza. Amakuru yacu yo nakagaruka tuzasubira, gusa nwabibutsa kutwandikira muri comment mukatubwira icyo mwifuza ko twabakorera maze tukagikora, kuko muba muhari tuba duhari ku bwanyu. N'amakuru mwagezwagaho n'umuyoboro wacu wa YouTube kandi hari nawo wanyu. Turabashimiye, nimukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo nakagaruka nk'ibisanzwe.